senang value. Mare letlapa le re ya go le tlogela because monna wa lona o na le value. Ke tshongwa ke gore kgosi botsa ka letlapa. A re letlapa le ke la gamong. Letlapa le ke la monna. Wa mo supetsa ba re letlapa le ke la ga Jeffrey. Letlapa le ke la monna. Letlapa le ke la monna. Ya ke la bolala dipolelo. Yo tlogatseng bana ko morago. Letlapa le ke la monna. Letlapa le ke la monna. Ya ke la belega. Yo ke la nganyala. Letlapa le ke la monna. Letlapa le ke la monna. Ya ke la belega. Ya ke la ba breadwinner. Letlapa le ke la monna. Letlapa le ke la monna. Ya ke la ba ya father. Ya nna dumela ke modimo. Letlapa le ke la monna. What is that tombstone? Ya ke la gamotse. Letlapa le ke la gamang. Letlapa le ke la monna. Letlapa le ke la gamang. Ya ke la tlogela molao. Letlapa le ke la gamang. Letlapa le ke la gatefu. Ga re re le ba gaetsho. Letlapa le ke la monna. Ke letlapa. Ga re mo teng ke re ke tsena ka motse. Ba re tsengwa ke the tombstone. Okay. Letlapa le ke la monna ya tswang ko Jotia. Ya ke la ba molao. Ka so se tlo go diragalang. Go na le matlapa a sa sirolwang. Go na le mabitla a sa beang matlapa. Go na le mabitla a sa leng a latlhilwe. Go na le mabitla. What is so special ka letlapane? Go sialela gore ke la monna. Le tlogele letlapa le a ikhutse. A marapo a ga o e bala ko tlase ya re a ikhutse. Ha se na feta go sia re le ska la lekgoma. Tlogelang monna a ikhutse ke kopa o e bala o tsena botho. E ka ba ruti ba ka sometimes ba gae. Ai tlogelang le monna yo a ikhutse. Because ba thata ba ga ba re khosi letlapa le ke la monna. Monna ya neng a boletse gore one day ba ka ka ba renewing. Khosi na tla a thuba matlapa a ntsha mabitla a ntsha le magapu mo teng a fisa mara bona letlapa that is so special, that is so nice. A bona letlapa a botsa gore letlapa la lone ga di eme yona ke la gamong. Ke kopa ba batlang go bala re kgobole ntho ba gaetsho ba batlang go bala ba tumele ka kwa ba sirulang yo balang a potekafa mare mantsi a ka bofelo ke